tuni Kuki neusin vezosi na bon chawin lem nevin tunia hi NSNIM Punjab Bank ana lut ho chungchang ho chule igam sungova thil hung ho za chom ho hin sei hoitin ko tu in jong tu a hi Bisnupur district nga hi aspa umdinga jong hi thumna anei ti ho jong ki hin sei hoitin amasa jong chu EPP an thum ham ti ho jong chu het no a hin la he chin di na ding ovin aban bana igam sungova thil hung ho keso ho anato na ho jong I chan ge hi tam ti ho jong hi het theine devin aban bana hin sai de wa hi I topic ngova ilut masangovin member tha limna ga nei ki no hitin member hi gen chat sanga ya ki pa ta in mi som ni le li lang I hung leng tawin a khoti ai le chun discussion nei thei momong I hi tawe ti na a hi in Saturday pung gup ma pa na pung sagi kiti su mi khan khan in ho in ki khop phat a hi ji in neu khat extend bol lo hi ti a hi ji chun pung gup ma pa na pung sagi hi talawin pung ge na pa na pung ko a in bol de wa hi tai ti pa chu het thei ne dewa in phon wa hi in hi chi hi ni la lang hi ding a hi aban le tu ni a silver hungkila a member a in join tha te ni a hi la momon ku ki le ni hau kip amani hi member tha a hi hlon to dung zuya cho liam na in evin a chungwa jong ki pa thu iga sei ki no ven na hi tu hin I topic ngova ga lut lewen achi sa 2023 ni 2023 Punjab Bank Ukhur district nga ana ukhur khopi sunga ti taute ngichi ukhur khopi sunga ana ama ho self style kiti a lieutenant colonel hi NSNIM P Joseph kiti pa hi ama lam kaina achu National Punjab Bank hi ana buluwa ngita chu scroll som lagit lang anala do wahin 18.85 hi che ho zat hi sum anagu do wa hi chi chu tu a kumni zowa hi hungki hedo pan hi in kumni zowa hi NIN nasata pan ahin la zowa hi chi Joseph lamkai na a NSN lamkai pa Joseph P Joseph lamkai na a hi chi to bang to gon ana hi ti hi mu do a hi panin NSN IM honjang aban bana hi ahin mat do wa tun din chan ge ya hi mini amando tawi ti a hin adang ki involve ho ama ho pan khom pi ho jong hi aban bana hin mat do ding jong hi ta san na lin ta NIA chunga hi aking koi ti a hi news mo a hi ti chu nga het do theine device o hin mi tampi hin hi chi gangstar ho hin ti a hi lawa hi le benga na tong ho ta hin ki tho homa geng phabe pi hin alut hin ti a hi anaki sei a hi in aban le NSNIM ho jong hin condemnation anabol wa hi aji chu ama ho area ahin ama ho vaipo na gamsung ahi je achu ama ho jong hin hi chi to banga bank ki lut ho hi thimo kachanove ti a hi thuso anabol wa koiman NSN ho hi anata san be se lo ahin ahin la NIA in CCTV ho phateta hin ve a hoita ahin khol to wa hi le NSN lam kai pa ama makaina achu hi chita bang to gon ho hi ana hi ti pa chu nge theine dewa tu a hi adi pa chu in se wa hin thil ho hi iza kai thil phalo hi I sel jong le a chaina le adi pa hi hung po tho hi ti pa chu ngi chiwa ko na jong hi imo thei wa hi chule mei te gam sung hi chi Bisnupur district he dewa hi in Assam rifle ho ambush anaki bola mini zong anaki kapli a hi in hi chi chung changa hi operation anabol win PLA ho hi anamanuvi ti a hin mai thlei terrorist ho hi chu ho hi anamat no hi hi chi khat anamat do wa ko na jong hi apan bana hi a hin mat do wa hi ta chu mi thum lang hi tu a hi amat do wa hi tain hi chi chung changa jong hi phat ma sa jong chu holim na in nei a hi ta in chule
hi chi keu chu hi lova akom la ho jong hi security force on na sata search operation abolovin aban bana hi Meitei area ho hi nasata a hi ta chu operation anabolovin na hi la hei rok langa jong hi a leader pau jong hi kiman a hi in e het de wa hi in apart chenga birin dem jing pa chu a hi in hi chi hei rok langa leader pa hi aban le san tom sana ki ti pa chu na hi che pa chu a hi in ama langjong hi operation abol na wa hi tu a hi thal tampi ho chule galvan tampi zong anamando kit veti ahin ga veleuhan amat do ho hi commando form uniform ngen ahin hi chi ho hi Kuki chate that chimit dinga anaki gongwa hi chi van ho ki vanna hung kon ho cha hi ven tu ni a hi vet nai le a boot ho hi han a uniform ho hi zong le ni vet na hi le chun tu ai commando form ngen hi chi wa aman ho to hin hi chi wa amat do uniform hoi veka leo chun ki banga hi chi to banga hi meite hon na anato wa gypsy a number be ya hi ana pansa wa thal ki choi wa thala gu do ho chu ki choi wa ni ta chu Kuki chate na gam ho hi attack anabol jiu a hi ni za chu ya vel iza ram khat ki sei wa nga Kuki chaten meite ten hiti hin attack e ball win meite ho hi state force to pang kho ma hi ti a vel iza ram khat i sei zo wa jong koiman anata san lawo a hi in a hin la hi chi operation ball na a hi commando uniform tampi zong anamando kit vi ti ho zo mo a hi kit ne hi aban le hi chi Bisnupur district sunga mini anaki thana Assam rifle 33 Assam rifle ho anaki thana chunga PLA ho anaki mat na chungchanga jong hi ko tu in phat ma sa jong chu nithum sung economic blockade ki bolding a hi aji chu Indian government hi and state government hi jong le pan alapowi hi chiwa ki thana a hi Kuki chate jong ngo na lin ta ki nei a hi ta in hi ji chun adi pa hi hold do wen na hold lo violet ni thum sung economic blockade ki bolding a hi ti ana phone a hi hi chi ana phone dung ana phone new azinga chu PLA khat ahin mat do pai wa hin ahin mat do pha wa chu ko tu hon jong hi chi economic blockade pa chu withdraw anaki bol ket wa hin ahin la tu a hi chi ho amat do zo wa jong hi I chan ham khat ama wa hin pan la lo hi ta cho commando vt mai mai a hi nga ato ji wa chu nung le ma le hi chi to bang ambush ho kit lo ne dinga hi tu a hi ko tu in thu phon a hin bol kit nin a hi the ya hi le hi chi Bisnupur district sunga jong hi aspa ko event hi chi ek hi na koilo wa hi le hi chi to bang attack ho hi chi la jing ding a hi masanga jong meite thing noi ho hin hi chi to banga hi center force ho hi aphat chenga attack an bol jing a hin la tu a hi aspa ahung ki koin a hi le hi chi aspa ki koin ho si a center force ho jong safe a hi in a hin la center government in Bisnupur district an haso ji in tu chunga hi chilai muna hi chi to bang attack hi a hi in agang theilam pena Bisnupur district sunga hi aspa koi dinga jong hi ko tu in center force nga hi nge na bol tai ti chu hi chiwa ko na hi mu thai hi in chule hi chi hi masanga e ho nam se pai kele hon jong ana sei saw a hi in press release a hin bol na wa jong cha na sei win Bisnupur district sunga Assam rifle ho ki attack na ji hi aspa akikoi lo je a hi chito banga hi center force in thina ato a hi in tu a jong hi mabana hi hen nativa hi le aspa hi koi vin ti a jong hi ke le hon jong an sei sa wa hi ti pa chu he thein ni diwa iga phone kit wa hi in aban le Kuki student organization general headquarter in jong election chungchanga notification a hin bolin hi chi hi Ukhu district langa ahi in Ukhu district langa hi atam ki chai gam ahi ta in hi chi chun October 2nd October 2025 ting la hin Ukhu district sunga ke solam kai kelhenna ding ahi ti ahi thu phone ahin bolvin hi chiwa hendo post ong ho chu ahi le
President, Vice President, General Secretary, Finance Secretary, Education Secretary, chule Information and Public Secretary. Hi chi ho se hi hlen na ding a hi in koi tabang azaw nom a hi lo la pang nom candidate hon a hi thei chana October 1st 29 September apat na 1st October chan ge hi petition na hin pi thewa hi chi chu le kha na hin pi lut thewa hi ti hi het sa na a hin bol ve ti a hin 1st October chan hi le kha the lut thei nomination le kha the lut thei hi chi ting le chun 2nd October ting le hin hlen do na anakinai ding hi ti zong hi KSO General Headquarter a ko na thupon mo a hi ti zong chu nga he theini divine se wa hin chule KSO General Headquarter in to gon ananei ma banga mun ko ho hi pha ding anagot wa hin hi chiwa hi ga velehan ukur district zong hi 2nd October ting lehin apha de wa hi in hi za a chu hi chini lehin election ho zong ding chule mi pi movement campaign ho zong hi ngal ding a hi ti pa chu he theini dewa ga se wa hi in chule hi chiwa ama hon schedule time schedule a hin bol dung zui wa chu 26 le 25 ni a chu more analut nova more a zong hi campaign anapanta ve ti hi mo a hi kit ne hi chule tu ni a hi 26 September 2025 ni a hi ting nopal a kimang chakit de wa hi ti chu iga sei theu hin tin chule a chaina iga sei nom pen no cha hi le hi chiwa ama hon schedule a bol na wa hi mun ko lendo na aneven mun ko keu hilowa tu a hi noni a hi lo le nga hi chi jiri district ho hi ipi alo got hom hi chiwa wang he akiji po na hi lo vai le hi chelai ho a hi kamjong district ho a hi lo vai le chom ho jong hi azaw sa po ven hi chiwai ivet na hi le hi chi ho hi KSO branch lo ham ti zong hi question ki bol no ma hi aji chu general headquarter Manipur adinga general headquarter khanin to gon anei ta a hi le tu a hi phelzol hi hen a hi lo le tu a jiri lang hi hen hi chilai ho a hi KSO lo ham ipi bola hi chiwai ki jaw sa lo ham aji ipi ham hi chiwa hi in hil chin leo ti hi mi pi dei sa hi ti pa jong chu iga phon tha ke no hin tin abana hi Mizo Student Union hon jong tu a hi ILP na sata su hat bedding hi to gon anei ve ti a hi chi hi central government in masanga patna plan anei wa Mizoram gamsung keu hi a hi in India pumpi a hi Vietnam hi le Mizoram gam ti lova hi ILP atom be a hi chi Mizoram ILP to banga ha na hi lo a hi in a hin la tu a hi Indian government hin hi chi su mang theina ding le hi chi hi kang a su mang na dinga hi to gon anei jing a hin hi je a chu agam sunga hi train ho jong a hin lut sa wa gari ho bawai chi le chun min hoi ta check a bol the hi na hin la train ho van leng ho a hi ting la koi man khuti ta a gari a hlei ho banga check ki bol lo a hi ja chu Indian government in jong hi chi su niem na ding le hi chi ILP ek pa hi i ati le zat dang nam dang ho jong nom ta cheng theidem ti pai to gon ne a pan ala wa hi in tu a hi Mizo student hon jong a hin hedo ta win hi je a chu agam sungo wa hi i ati le ILP su hat be kit ding ham tu a hi train a hung thuna hi le khut do jong a hung tam ta in zat dang nam dang jong tam pi ni khana hi azatela a hung lut ta in hi je a chu a hi the a hi le ILP hi a form dang khat bolo hitin asu hat be na ding Mizoram a safe theina ding hi to gon neu hi ti a jong hi government hi nga nge na a bolo vi ti jong hi mo a hi kit en hi a hin la ma bana hi I to bang hong thung ding ham ti wang se the a hi po in hi jong le tu a hi Mizoram gamsung ILP jong hi a ji lo ta bang khatna hi a hi pha na chu Mizo Student Union ho hin demand na sata bol wa ILP hi
a bol dan khat a su hat dan khat ingai to di wa hi ti a jong hi government hi nga nge na a bol vi ti chu iga sei the hin tin chule tu hin ko hu ro press release hin bol neu cha ga sim haleu han a bona wang hin sim zo lo de wa hi aji chu tampi aji u a hi in a bona sim leu han hong sort wal ding a hi ja cho main point ho bo hin sei hi tin hi chewa ko hur in press release a bol hi ipi ham te a hi phat masa a 18 September phat chi sa 18 September ni khu a Manipur government in resource department hon lekha ana sona wa chu thinglang gama jong hi mai lei ho theina ding to gon hi ani jingwa older ana bol wa hi in hi chi chung changa hi tu chunga ko hur in na sata don but na condemnation a hin bol a hi in hi chiwa resource department hon lekha na so thu so na bol pau hi ke hon ka pompovi hi chi hi thei ponte unconstitutional a hi ti a hi constitution to kibang lo a hi chi constitution to kikal a hi se a chu hi chi na chi pi di wa hi le ke ho tribal right hi hung mang dik a hi in hi se a chu tribal hon ka pompovi ti a hi phun do na anabol a hi ti jong hi mu a hi in ama hon a sei na wa a sei be na wa chu a hi le ko hur hon a sei be na wa chu hi chi resource department government of Manipur in thuso na bol na wa hi hill district nga hi che ho bol thei po vinati hills district sunga jong hi mun thumbo hi che ho chu chi la the a in hi chi chu Churanpur a hi la waile more ti ho a hi chi la the a hin la tu a hi chi thuso na bol pau hi nang hon HAC na het sa po we ti chu hills area committee het na beya hi chi to bang notice na bol pau hi ke hon ka pom po we chule under article Indian constitution dungzuya article 371C hi chi to kikal la hi je achu masanga pa na hi chi to bang ahung ding hi government in an het je achu masanga pa na tribal ho kihin so theine ding le tribal ho a safe theine ding achu hi chi Indian constitution dungzuya article 371C hi anaki koi a hi in ahin la hi chi chu don lo wa tu chunga hi resource department hon hi chi to bang notice na hin bol hi ke hon ka pom thailo di wa hi ti a jong hi press release a hin bol na wa hi ti pa chu nga he theini device se wa hi in nga sei be dinga chu ngai tu ni a hi e ho hin mai te hon igam adu cha naw hi thip tan te iti mai theu a hi thip de lo hi ama ho hin I ati le Kuki gam ho hi akito pha in thinglang ho jong hi mai te gama akikoi lunin hi che ho hi akila pi theidem ti hi to gon amazing wa hi na ji chu to a jong hi e hon separate administration I thum pau hi legal mama hi chu ti chu mu theiding mama hi chu ipije nam tele hi chi right sa constitution a ki ji sa hi chu e hon thinglang gam chu thinglang mi te thanei na hi hen ti pa chu a sa hi chu tu ni ai thu mo sa pa hi a hin la mei te hoding a chu igela hi le hi chi a lai se a hi Manipur chu thinglang mi ho alung kim lo vai le ake thei mong hi ti pa a het noi chei ja a chu hi chi ake thei lo ne dinga chu I ati le thinglang hi mei te in tha akinei thein thinglang mi ho thanei na hi akila pi theidem ti pa hi to gon ani jing wa hi ti hi me pin jong het ongain tu ni san ge ya hi mei te hon igamo adu cha naw le eila pi got naw hi athip di po vi hi ta chu aban ba na hi plan asim jing wa chal ha jing wa hi ti jong hi het theini dewa avela in phone ken wa hi abana hi igam sungo e ho ku ki cha te gam sung hi ipiji a mi ki ko lu jolo ham tunia I gamdal ha a gamdanga khosa ho jong hi hungovin cheng kho mo te hungovin pan la kho mai te ti a jong hi koima ipi bola hung ngam lo ham ipi bola hung kinung le nom lo wa gamdang mundanga in ki sa ki nom phai sunga in ki sa ki hal ha ho hi
chim nai lo ham ti a jong hi lungo igel mai the wai a hin la kana me te ho I het thei deu khat chu inam sunguwa a boy na pen le mi isa hi jong le a chen nom lo naw hi ipiji am mi hausa mi ching mi thiam kitam ta chu masang banga hausa noya ni khana a hi lo la ta khana ini khama le lungdama lungkima kimo jeng ho chu hi ta lo a hin min tu lai chu acha atu khangding chan ge gela na tongen ki hi apil ngen ki hi a hi tai hi je a chu igam sunga hi neile go holding ti jong le aboi na hi ipiji am tele hi chewa jong hi imola example la social media jong hong thangin hi chewa pasal pa hi imodi wa hi in ama hi koi a hi tu ni chan ge abang a ki sei point hi jong le ama hin ke ne ka hi in ke sinai ke ma co a ka hi tha pin ingan si hi ti a hi a ki sei ti a hi mi gol hang phabe min jong an zep mo hi hi chi to banga to gon kinei ji ho hi ki dei lo wai ama jong hin ga velo chun muntina dimana bol mi gari jong ala pi mi gari aman nom ho jong hi aman pi jing dan a hin is a chu mi pi an so sanga an zep kha dan wa hi in ama hi sinai kema co hi ham hi lo ham wang chu a kitchen set chu a kimunai po in hi jong le igam sunguwa mi ki khol ta chen thelo naw lungmong ta I chen thelo naw hi ipiji am demand na niaw khat mi ahung nei do ma hi le a phat chenga demand bolding anei zo si la pi ding ti to gon lung thim inei ji wa hi koima igam sungwa kinung ko lu zo lo koima igam sungwa lungmong ta chen ding hi nom lo ta so masanga jong kana sei jing lam ka pat na kang po pi izot na hi le cheng khat jong ki seng lo hi gari bahara na pi le ki chai ring ai a hin la tu a hi lam ka pat na kang po pi chi jong la sum thum dim set na hi text dim set na hi chi keu chu hi lo wa igam sunga inei sun suna in hin sa jong le demand hung ki ji ai ni chwa jong hi ga velo chun chapang thim zil na a head mistress head master principal ti ho lak thum ki thum pi wa hi le hoila ya cha tu ngi mo di pham tu a principal headmaster ti ho school sim hon jong masanga sanga fi hi athom lao hi chi keu chu hi lowa koi to bang gen thei ta fi hin pe zo lo ho jong avet kit na lai wa hi hi chi chung chu na chu e hon hi ta hi demand ki bol to wa alak tel tela nga phat chenga ikila pi wa kum khatna khat ve ki thum jong le ho poi tax a hi nang ho ke ho za la safe nei ve ti a ni tax I thu mo le I thu moi khat ve thu mai thu mo le ki chai a hin la phat cheng la cheng a kum khatna ni ve thum ve hum ki thum ting le koi man I thei nom lo hi che ho ji a hi I gam sung develop thei lo hi tu ni a hi hieng e hoi ta pan lao tin hoi ta na tong leo hen koi ha ma ki thu pi nom lo mi zo sen ki thu pi no mai a hin la tu ni a force ta hi chi to banga na I to wa a chaina a hi chi ni le hen nen pi lo vai le nang in mo na ki po ding ki ti ho chu I ge la hi le alang khana za cha jonga umin I gam sunga development len da ta hin po lut ding jong hi ki chat umai masanga manipura in a chen khom lai wa jong negrims kiti hospital thupi ta ho notice adinga hung ki koi a hi ni chu hu manipur gam sunga dinga phatsa na ana sa hi tai a hin la mei te ho hin avet no wa hi le hi chi ki koi han dang hi le ama ho valley gam sunga la mun ong ta po in hi je a chu thinglanga ki koi dinga hi ti pa amu chu thinglanga ki koi han lang hi le thinglanga thingnoi ho in demand na sata a bol diu sumne nop na nei diu hi ti ENGSET na nei ta hi je a chu I gam sunga na talowa megalaya gam sunga na ki chon lut a hi hi ta hi e ho gam sunga development hung ding I gam sung khan to na dinga min anei aga an go ho hin to da pan a hin la a hi le ho khat la khat bailam ta demand ki bol wa hi ta ki la pi got no wa hi le I gam sung hi iti la hi jong le Khangtou lo ding hi ti pa chu he THIM na divai ga se wa hi in hi chan chu tu nia NSN I am leader
P Joseph kitipa lamkaina a Punjab Bank anaki bulu a 18 crores lang anakila do ho chu ama ahin mando pan tavi ti jong hi het theine dewa iga kihil na hole ku kotu hon jong Bisnupur district sunga aspa koi dinga nge na abol na chungchang ho hilche na iga nei thei ho hichan chu hintin tuni Kuki news ve a ngai hlo josi na chungche win ka ki pai na bon cha win pathianin phathein bo jing taw hen